Liang Pyrshah trong KHADC kala Dawa ya chairman ke council ba strong pela Kharjana ban Weng ya ke point order bala wanra da executive member ba penkrau boklin Kharjarin ha ka bayadai bat gijingbun ki Kylli bala Kylli da MDC ke UDP ba equator el nongrang uba nongrang ula Kylli ya artali gijingkeli Henry uba Kharjarin ula kam ba ki don laitali unong yalam ke Liang Pyrshah ba Tito Starwell Khan ula bu Kylli Halor ke point order da ka baong ba uba nongrang umpat syamla tam ya ka bha chung haba chubab chairman ula mencur ban wengno ya ka point order ha ka weipat ka Liang CEM ka KHADC ba syambor lang renja ula pentikna baki don nyau teli ki yo demasi hapo gajing pet jong ka council Kalau belum hakini asli isna beli hakini kaya ni member nomor dukat mereka ye ketum Ka Executive Committee jangka Voice of the People's Party hapo KHASI Hills Autonomous District Council henne kasni kala kular ban kmi benia Halor gajing ajing mut jangka Liang Pyrshah bagajing penya iki school lower primary dai ban penpai biang shaka council haba jubab iki jingkeli ka MDC jangka NPP nanongpo kong Rona Khadc ka executive member katanat puli puthi kong Aiban Dablin F Lingdo kala ong baka committee kan seperkhat habaya day bat kani gajing ajing mut bat rairu Halor gajing mang kaba khat ar point san lak tingka kapisa basa teng ban Pyrshah ni ki school primary ki badan kam Kapten Garipon kepada Kapten notification di primary school la shimti no da soka jala lu usam khandai spa propsau ke KHADC kelas tang ban ai Jingïatai primary school na lu ni financial year japra aja khandau hadu unta baklabu chimang lu kakun ke chindan pisa office kani kalong kung ke Jingïatai LP school bompat yo Jingïatai na lu ke scheme soka jala bahini kisna berada kecimang pelakiu syaka absan langtika bakna kabenta usnam araja absan labu absan nak bat kecimpulur kelong baru khat alam absal haja hadu mentah ka Commissionerate of Food Safety henne kasni